For fitness, yes, we have Bang, doon yun ah, baguhin nun. Oh, hoy, harap ko ba?
Benfica with the ball number 40, Breno. 45. 3 fouls, Suleiman. Bagus, berjalan. One shot dari Suleiman. Restore. Yes, baca. Betul. Padaya. Berjalan. Dan berkode dengan bersedia. Baik, pusat. Enak, bergerak. Sampai dengan Vincent. Berkenaan bersedia. Dengan Para ada yang Rodriguez. tolong ayam. Kembali number 6, Maguro. Silakan number 26. Tidak berkembang waktu berganti Padaya. Mister Jesse Jess. Para di na susun.
Daniel. Martinez, good job. Martinez, good job. Martinez. One minute and 29 seconds. You got through, that's it. It's got a runner. Marita,
Good position. Panay. Narita, bola panay. First one. Jogada número 47. Bola. Bola, 6 one. Bertahan. Hanya perjanjian bola salah. Salah. Second shot clock. Untuk berjalan, dengan berjalan hits, hal kecil, dan balas.
Red, Miguel, Adi Putraya, Mega, Kalantan Pandi, Miguel, Gati, Nagadi, Kana, Number 5, Gagale. 3 personal fouls, 3 free fouls. Gagale. Foul number 7, Gagasala. 1 day, Number 7, Gagasala, 8 personal fouls. Seven point nine.
Let's play. Cinco. Ngayon na po nakayilo. Meron
Third pala din. Ora. Kita nagtakadang.
Namumalap ni Rebuli ka po lang hero. Kumanggon ni rin, oy. Yang masuk kotak-kotak, Isugan. Flores, bonus,
Very official. Drive, official. Super ito. Ini nanti mana? Oh, oh. Lamang.
The foul number 10 for Reading. Another foul. First personal foul. First team foul. Hey, Binawan eh. Binawan eh pula. Sulangan. Sulangan na. Hindi na. Ere nga din. Ay, agbuta na ba siya ko? Ay, ka pula. Inamin ako doon namin na doon. Aray pa nila ito. Then, together, 6 seconds to go. Ano yung magkakaari? Get!
Yay. Final number 26. Number 26. Good. Let's learn how. Dapat kami minutes. Tapos, may karapat labang. Ikaw po. Malas na ba? Ikuwag panmula. Sira na lang.
Dulo. Hindi na. Hindi na kaya wala kami. Puro ka naghanap, puro ka nagdayon. Kita ko plato. Ito ulit babalik. Yan, babalik yung aga ko. Pero yung mga lalaki. At yung puyo meron. Sayang na upat na lakunta. Good. Nabarin, okay. Ganda yun. Nakakaptan ko lang para makadalasan. Saan ang kaya ano? Buklata mo. Hello. Dapat lamang. Dapat na lawa lang pa. Kulang. Nalubod. Tinggaman. Para pergisa ini. Halo. Oh. Ulat galabaw. May mala, lima. Hindi pa sigurado. Ang GC boy. Oras. Lugro kita. At lubalugro na ako. Ako padayon. Sige. Yay. Tangka. Dapat na oras. Tama diyan lo. Katulagang ka. Ayo pag pwede ni pagpao. Dapat na oras. Kaya sa puno naman. Siguro ha, kapag kayo pag nalalabaw, 1 minute and 30 seconds. Ito mga ano?
Oh, kaya na mo, lumit. Ang buhay, boss. Paul pa talaga ba? Bakit nadamot pa nga rin balik ang bola? Mga 3 points. Oh, 48 minutes lang. Oh, Pag malaw doon si Mata. Oh, tatanggal din yung nagkakahilo. Oh, shit. Ano ba? Ano ba tayo? Plus 5 na. Pero maprolete ko nunod. Dala. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Ano ko dahil kaya ako tulangan? That's it. Pero hindi pwede.
Waray na yan ay bako. Ay, di bako. Ton. Oh, Marisa. Ayun na. Dito, malukas. Kapag. Hoy! Da, challenge na. Paul. Challenge. Ala. Setenta y ocho, 72.